Football kapathu pen nong ka chithang klong jewel bia phan best Karbi pola pen khela teron pia phan best Karbi pia nong ek pajir. Bukajan along the prek jamadi malong chat puja talondun. Dokmuka longkam teron auditorium hall along suri hini rakris recap aning kanaba hini yang deng tihar utsap mesen pen katalondun. Kardom nili Karbi prime time birta thanbang sami junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Suri hini rakrit roxy aning kana farman pohok si phai kuni ni pai hini ani jewel biaphan best Karbi pola pen khirla teron piaphan best Karbi pia nong ipajir pontang lo. Suri hinira kithom aningkan Karbi riso dorbar Karbi lo charli asong la pen karsa tum pen kipi kapang cheng best Karbi po anong epining football kapathu pen anong doklong jewel biaphan amening waisi nong epajirlo halapuso alo hin changpi khela teron piaphan nong e along amen thapsi best Karbi pi anong epajirpon Karbi riso dorbar me phu biman krokachari nong ekepajira maya long si alang dumbahenia phanta Karbi ang long autonomous council em rajuti sosi nong epajirpon nong ikapajira may long MSc Prabhat Chandra Taro, KSS Samay pu Chandra Singh Kro, Karbi Lameda may Dunmay pu Chitra Kumar De, Difu Government College Than Bang Kadom Bini Terangpi, Kabin Teronpi, Konjas Di Koma Songja Ajit Timung Lapen Sing Timung Atum Chitong Dun, nong ikilong atum akay lapen asaya lamo nong ikapajira may long pajirmisi kachitong aradapan ning parumpon. Pulo, nilipanan kangway, kosong nama, nili. India anggang pi along Jasemet Bihar pen Uttar Pradesh along Bihari akhe tum ke kroy ke thene akadom kardi laki chat puja henlo phaikuni ni phai hiniani det adang pi along Bihar ke do adim along anke laso chat puja ka talondun along pachetondun si Bukajun sub division angkang along ta prekcha madim along chat puja talondun lason si Bukajun Dhansri Lahorijan Khatkati Sukhanjan Srehajan Balibathar pen diopani along alilalon pen talondun Lasu katalondun apiso mate achora tum penanga ni pen kicho si piniani anikang samapor langroy lang charnimsi chadom chariponlo la pen lasu ki kroy pon laki achora pinana phan ningkan ise ki claim kidam ok pran ki messenger phan na pen kaya chithe aphan ahir jumi ke hang pi aphan kadom kang du pi kusi than pachini pinin bukajan angkang pila so chat puja katalon ongdung bihari akaya tum talon ponsi mesening samjin pen padu ponlo bukajan rong supi pen pirangki anon terang pen nang kilo birta Bukajun Police Station angkang hanjang lang sopen Balibuthara dak NH39 atwar piakung paklang sualong phaikuni ni phai hinia nilathota angtang pen kiwang Andhra Pradesh truck pen kiter ke warte kang puthak Bukajun rong supi pen phirang ke non terang birta nang pale kidam tang pinanga ningkan malom pen lola so sai lang no mate kiter ke warte kang asai claim bom pen birta long pachethang pon bomlo sita halapu social organization law and order lapen administration atum pen piniania ta mek ching puwang wilang laso jok laso ha war malom keter playing setlo halapu India government atum pen sai kideng clean India green India angpada swast bharat abhijan long rilong pat along inthir jirnang ji pukaning je teng pen chiton dam de pinlo lason si arni Andhra Pradesh along ripen lang ok kiwan atrak atum Dimapur along lang ok pasun dam det pen nangka chiruya hut lahurijan pen diopani adak malom warsai ki mealing latum keter ki air war tekang bom lo sitami laso puthak piniar nian ta non kachari bom BJP sarkar atum laso puthak sai ki deng jia phan kamatha dam avi Dokmoka Anchalik Gorkha Welfare Society tumpen patipi ponsi phaikuni ni phai hiniani Dokmoka longkam teron auditorium hola long pining suri hini rakresir kep aningkana bha hiniyang deng tihar utsap katalon pona birta pherangke James Milik pen birta nang pale Dokmoka longkam teron auditorium hola long Gorkha khaya tum suri hini rakresir kep aningkana bha hiniyang deng tihar utsap anisia farman alilalon pen talondun Gorkha khaya tum ningkan isia long utsap ki thom andu utsap ki thom lake Teach atheke kak tihar barado sai atheke kukur tihar lapen bhai tihar si katalon ningkan isi ang bong pen bangso utsap katalon pini mate phaikuni ni phai hiniani katalon lake bhai tihar mate kapadusi tihar utsap lo bangso utsap along alhisar puaman peng pen Professor Gangasagar Upadhyaya Rangsina College dongkamukam alang li apor teng pen chitong dun pen mithang akhai mesen ingsam jin pen do thak dun adimaling busitami
kimi dun sen jiang parta khay asimbon kachipang bodun tede jia puthak than pari tekang phapangjang alhiaman pen dokmuka police station in charge bitupon chetia permananda teron pen thu karpana pradhan lapen chupha alhiaman pen borsing kro chun banglamet ame dokmuka aro pen gorkha rongsar atum chetong dun rat amai pi chengchia prang alang litum alun kan barim lun sampung lapen lun cheto amukha chipate patupon arni tilihinia por pen rat amai pialong tilak reserve pen chari ponsi kongchun bang churna chetri pen alhi kapachini lapen mailam the chai pon তার পাছত আমি দক্ষমকা বছৰত এবাৰ ইয়াৰ উৎসৱ পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যোৱা বছৰ আমি পাতিছোঁ এবাৰো দক্ষমকাৰ নগৰৰ অন্তৰ্গত এই লংকাম তেৰণ অডিটৰিয়াম হলত আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী পাতিছোঁ এই কাৰ্যসূচীটো আমি এনে পাতিব বিচাৰিছোঁ আমি যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যিটো দীপাৱলীৰ ৰাতি আছে দীপাৱলীৰ ৰাতিৰ পৰা আমি আমাৰ পৰম্পৰাগত যিটো হৰিলিনী আৰু দেউচুৰে যিটো কয় যিটো গান আমাৰ পৰম্পৰাগত আমাৰ জাতিয়ে গোৱা গান এই গান আৰু এই নৃত্য আমি যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা যোৱা 30 তাৰিখলৈকে দক্ষমকা অঞ্চল গংপুৰ তথা বকুলীয়া অঞ্চলৰ ৰজাপথাৰলৈকে আমি খেলিছোঁ এই খেলিয়ে আজি তাৰ সমাপন হিচাপে আমি আজি ইয়াত এদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আমাৰ লোক সংস্কৃতিক যেনেকৈ বচাই থ'ব লাগে এই লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দাঙি ধৰি আমি বচাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এই তিয়াৰ উৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য এইখিনিয়ে ratamai pialong chepate atum ki hai anong e dong karnuk aduntu anong e dokmuka bazar lapen ki thomanong e dengaw gorkha basti atumsi pining kidutsi second tihar utsav ahut chepalong dunlo lapen kachitong dun alhi atum pensi nong ap pajirpon non monom so poraphan berta muington peksena huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonover Saikimi along Ninghangatum Ali Chuendunikha. Warsai Kimi, Lucky Chiklo Jontro Pan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodjia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place
place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain do lake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo piputat birta along wang tulo. Kasa Indoor Stadium Dipu along Paikuni ni Paihinia ni pen Nini Abaha Suri Hini Rakris Cap Aninkan Aparman Cricket Home Angdeng United Karate Do Association of Assam Pen State Karate Championship Kachipate Kapatupona Birta Kat News sa Hemalong Birta nang Pali. Karate Association of India United Karate Do Association of Assam Atum Pen Chipati Pipon along Karate Association of Karbi Anglong District Pen Chirap Chito Dun Pen Dipu Kasa Indoor Stadium along Nini Aparman Ingdeng Cricket Home UKAA State Karate Championship Paikuni ni Paihiniani anikang sampor pai popen kachipati pangchingpon labang su kachipati along cadet junior sub junior laben senior category thak sikadokawi bang pharo sirke pra bang phokep atum angbong si chipati pon junior cadet or senior player hokolok লগতে referee hokolok amar gotei state committee associationor বিষয়ববীয়া সকলোকে আৰু অসমবাসী ৰাইজক একেলগে আদৰিবলৈ আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ হওক যিসকল অভিভাৱকসকল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কাৰাটেৰ জগতখনক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে আজি এই মঞ্চৰ পৰা যাতে তেখেতসকলে নেশ্যনেল লেভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যাতে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হওক আমি সেইটো আদৰণি কমিটিখনৰ পৰা আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত যাতে কোনো অপায় অমংগল নহওক তাৰ বাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মানে বহুত ধন্যবাদ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং CM ছাৰ তেখেতকো বহুত ধন্যবাদ আৰু প্ৰায় আমাৰ 950 আছে 20টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্ৰায় 20 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে ইয়াত চাব জুনিয়ৰ আছে কেডেট আছে তাৰপিছত জুনিয়ৰ তাৰপিছত ছিনিয়ৰ আছে গতিকে এইকেইটা পাৰ্টিচিপেণ্ট টোটেল 950 আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ ইয়াৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম প্লেগ্ৰাউণ্ড আৰু গোটেই কাৰ্বি আংলং জিলাত 26টা সমষ্টিতে তেখেতে মিনি ষ্টেডিয়াম অডিটৰিয়াম আৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰেভিলিয়ান এইবিলাক যথেষ্ট স্পৰ্টছ কালচাৰটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এতিয়া অনগোয়িং গোটেইখিনি স্কিম অনগোয়িং প্ৰায় স্কিম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আমি ভাবোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনত তেখেতৰ নেতৃত্বত
যথেষ্ট স্পৰ্টছ কালচাৰটো ইতিমধ্যে এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু বহুত আগুৱাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। Karate Association of Karbi Anglong District Amai Pumati Karbi Anglong Autonomous Council MSC Prabhat Chandra Taro Arideng Pensi Kachipati Ingpupon Amlukhi Sport Association Atum Pensipati Piponsi Pai Kunini Pai Kitom Anipen Amlukhi Sport Association Patuaklam Rong Tilualong Surihini Recreational Cap Aninkana Baha Second Tong Sir Rong P Memorial Prize Money Knockout Football Championship Kapang Cheng Ponjia Berta Nangle Amlukhi Sport Association Patuaklam Rong Tilualong Surihini Recreational Cap Aninkana Baha Second Tong Sir Rong P Memorial Prize Money Knockout Football Championship Kapatu Pang Cheng Ponpo Jaimega Teng Pen Kapatu Kecheng Ani Tilisia Porpen Amlukhi Sport Association Amai Pu Bapuram Rong Pipen Amlukhi Sport Association Alama Ingtur Ponpo Ani Tilisi Rajiti Maporpen Kapatu Kangpu Amai Amlukhi Sport Association Amai Pu Bapuram Rong Pipen Kachari Pon Amai Along Alhisar Po Manpen Manpeng Kido Karbi Anglong Autonomous Council I Speaker Long Kitimung Chitong Dunji Lapen Manpeng Alhia Manpen Kasa Kongchun Bang Pankaj Teron Pabang Jang Alhia Manpen Borjan VDC Chairman Chris Rongpar Kachupa Alhia Manpen BDO Lumbajong Block Kasa Rap Kongchun Bang Babu Ingti Lapen KLNLF Dun Mai Pru Habetok Pipen Chenglok Ong Dung Atum Chitong Dunji Arni Tilihini Raj Team Apor Malompen Kapatu Kapang Cheng Ponjia Phan Birta Long Dun Karbi Prime Time Ang Gilapon Sikang Ton Poikla Demi Thakme Kurwang Tu